Indwara zitandura ni indwara ziri ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi ku isi. Izi ndwara zica abagera kuri miliyoni 41 ku isi buri mwaka, bangana na 71% by'impfu zose zibaho ku isi. Hejuru ya 85% by'izi mpfu kandi ziba ziri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Indwara z'umutima ziza ku isonga mu guhitana abantu benshi kuko zica abarenga miliyoni 17,900, zikurikirwa n'indwara ya za kanseri zihitana miliyoni 9, naho indwara za karande zifata imyanya y'ubuhumekero ziza zihitana abarenga miliyoni 3,500. Diabetes cyangwa indwara y'igisukari gica abasaga miliyoni 1,600,000 buri mwaka. Izi ndwara kandi muri rusange zishobora kwirindwa. Indwara zitandura ni indwara udashobora kwanduza mugenzi wawe umukozeho, cyangwa se agukoko kakurumye kakaba katakwanduza undi. Ese koko izi ndwara zitandura umuntu azirwara ate? Ese zituruka he? Ese zakwirindwa gute? Igisubizo kuri iki kibazo kiroroshye cyane. Kuba izi ndwara zitandura ariko umuntu akazirwara ni ikigaragaza ko izi ndwara ziterwa n'uburyo tubayeho, ni ukuvuga ibyo turya, ibyo tunywa cyangwa se ibyo dukora. Uburyo bwo kuzirinda nabwo no guhindura uko tubayeho. Kimwe mu byongera ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandura harimo uko isi igenda itera imbere, iterambere ndetse n'imihindagurikire y'ubuzima tubayemo. Imirire y'abantu igaragaramo amavuta menshi, inzoga ndetse n'itabi, kandi tudakuyeho imirimo ituma abantu badakora imyitozo ngororamubiri, bituma umuvuduko w'amaraso wiyongera, isukari mu maraso ikiyongera ndetse n'umubyibuho ukabije, aribyo bituviramo kurwara izi ndwara zitandura. Mu magambo make, indwara zitandura ni indwara ziri karande, ni ukuvuga ni indwara zidakira. Izi ndwara zirangwa no kugira ibizitera bitumvikana neza, zifata igihe kirekire mu mubiri kuko zikura buhoro buhoro, kandi iyo zagaragaye ntizipfa gukira. Nk'uko byagiye bigaragazwa cyane n'impuguke mu by'ubuvuzi, indwara zitandura zirimo ubwoko bwinshi: indwara z'umutima n'imiyoboro y'amaraso, kanseri, indwara karande z'ubuhumekero, diyabete, indwara zifata ubwonko, indwara zifata ingingo, ubumuga bushobora gukomoka ku mpanuka z'ibinyabiziga. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku ndwara zitandura, arizo izifata umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso, kanseri, indwara karande z'ubuhumekero ndetse na diyabete. Ese ni ibiki byongera amahirwe yo kurwara indwara zitandura? Uko umuntu yitwara, ubuzima abamo, ibyo arya cyangwa ibyanywa, icyo akora ndetse n'ababyeyi dukomokaho nibyo byongera amahirwe yo kurwara izi ndwara zitandura. Itabi n'imyotsi cyangwa se kunywa itabi, ibi byongera amahirwe n'ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandura. Kunywa itabi cyangwa se mugenzi wawe kunywa itabi akagutumuriraho imyotsi yaryo, kunywa urumogi, shisha ndetse n'ibindi, nko gutekera ahantu hafunganye hari imyotsi, byose byongera aya mahirwe y'izi ndwara. Ese amafunguro turya agira izihe ngaruka kurwara indwara zitandura? Ibiribwa birimo amavuta menshi, cyane cyane amavuta akomoka ku nyamaswa, kurya ibiryo byokeje, kurya inyama nyinshi byongera amahirwe mabi yo kurwara indwara zitandura, kuko byongera amavuta mu mubiri, bigatera umubyibuho ukabije ndetse bikongera amavuta mu miyoboro itwara amaraso, bigatera indwara z'umutima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kurya ibiryo birimo imboga n'imbuto byaturinda kurwara izi ndwara zitandura. Hari indwara zitandura dukomora ku babyeyi. Ntitwakwirengagiza ko hari ibitwongerera amahirwe yo kurwara indwara zitandura tudashobora guhindura. Urugero nk'indwara dushobora kurwara kubera ko ababyeyi bacu bazirwaye. Hari indwara zifata igitsina gabo gusa nka kanseri ya prostate, hari izifata igitsina gore gusa nka kanseri y'inkondo y'umura, kandi hari imyaka umuntu ageramo akaba ari kongera amahirwe yo kurwara indwara zitandura. Nk'uko byagiye bigaragazwa ko umuntu agenda akura, ko umuntu agenda agera mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 60, ibyago byo kurwara indwara zitandura biriyongera. Ku mwanya cyangwa se ku rutonde rw'ibintu byongera ibyago byo kurwara indwara zitandura harimo
kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, kurya indyo ituzuye ndetse no kudakora siporo. Ese indwara zitandura zifata bande? Indwara zitandura zifata buri umwe wese, zafata abantu bose tutitaye ku kigero cy'imyaka bafite. Gusa uko umuntu agenda akura, abari hejuru y'imyaka 60 nibo zikunda kwibasira. Indwara z'umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso ni zimwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Iki ni icyiciro cy'indwara zifata imitima ndetse n'imiyoboro y'amaraso, zikaba ziri mu bwoko butandukanye. Indwara zifata udutsi dutwara amaraso ku mutima, indwara zifata udutsi dutwara amaraso mu bwonko, indwara zifata udutsi two mu maboko ndetse n'amaguru, indwara zifata utudirishya two mu mutima bitewe no kurwara angine cyangwa se gapfura, indwara zifata utwumba tw'umutima cyangwa se utudirishya tw'umutima ariko umwana akivuka. Indwara z'umutima nizo ndwara zica abantu benshi ku isi, kuko zica abasaga miliyoni 17,300 buri mwaka. Indwara za kanseri nazo zihitana abantu benshi ku isi. Kanseri bakunda kuyita ibibyimba kandi ishobora gufata ibice byose by'umubiri, nubwo hari ibyo ikunda kwibasira cyane. Izi ndwara za kanseri zihitana abarenga miliyoni 7,600 buri mwaka. Kanseri yica abantu benshi ku isi ni kanseri y'ibihaha, yica abarenga miliyoni 1,300 ku mwaka. Kanseri ya prostate niyo ikunda kugaragara ku bagabo, igakurikira iy'ibihaha. Kanseri y'inkondo y'umura ifata igitsina gore gusa, naho kanseri y'ibere ishobora gufata abagore n'abagabo bombi. Reka tuvuge ku ndwara y'igisukari cyangwa se diyabete. Iyi ni indwara irangwa no kwiyongera kw'isukari mu maraso. Ku isi habarurwa abasaga miliyoni 347 z'abantu barwaye diyabete. Impfu nyinshi za diyabete zigaragara mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Kwirinda diyabete kimwe no kwirinda indwara zitandura zose twavuze, wakora ibi bikurikira: kurya ibiryo bijyanye n'ibyo ukeneye kandi bifite intungamubiri, kwirinda kunywa inzoga, itabi n'ibindi biyobyabwenge bizitukururira, kwitabira gukora imyitozo ngororamubiri nabyo byagufasha. By'umwihariko abantu bakora akazi gatuma bahoraho bicaye, gukora imyitozo ngororamubiri byabafasha cyane kuko byagabanya ibyago byo kurwara indwara zitandura. Ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro.